Kwale tui du takte u Independence Day chibai ka bu ka che u Independence Day voi somsari pariat na lom tura rampum kanin buat sai na ka mu hian ka lom hle ani heni den chena nampuan zar Red Fort te state capital a tele kothlera te po phar ka mu hian ka thinlung atiloma kan ramro pui taka mi billion pakhat point pali cheng ten kan hlimna kan lan tirna ani hun pui chung ko akan mang ho thin angin Independence Day le Republic Day hi rammi pui zong ten chul kha chuwa ka hlim taka kan man ho thin ani ram chung mun sang ba ka rampo na Indian 10 August ni sompanga hian nampuan zar po pharna hun te mangin ram le nam hla te kan sa a chithum te kan sem thin naupang ten nam kai noi hun te an manga zalena swal tu an lo soi thin ang boka kan ram ro pui na le achunga khwale tui ni hlut na thu te no pang ho ka atanga ari chuak chuan zalena swal tu te swang tu an le tumram thlen pui min lo tum le hun lo la om tura kan ramin ro pui na chi pa thlen thlenga ami tur te kan zawai mai hian hrui angin phuar khom kan ni na min shiat fia tir ani zalena swal chuak tu tele tun hunami tele nakina chuan lo la om tur te nen kan ram thon thu chatlova inzom diat kan ni ti shiat na hian chapo theilovin min siama ramdang opna hnuaya India a om thin lai min shiat chhuwa tir bok ram chana nun hlan tu te kan shrenga zana chibai kan bu kani an mani awangin kumzatam India ram muhil to chu kai harin na oma ram chunga cheng nam chi strang tam tak le nam zia rang khu bowa om thin te chuan par chhuwa thar le na hun an nei ani India rama nam chi sang le zia rang te angkhat le lungruala luan zatir tu chu nampa le shwai tu RC Mahatma Gandhi kha ani ama ba ka shwai tu ro pui tak Sardar Patel Netaji Subhash Chandra Bose le Baba Saheb Ambedkar Bhagat Singh Chandrasekhar Azad le midang tam tak an om zalena thlipui khan rampum tle chuakin khutlang pol le nam chi sang cheng ten theito pan chuatlanga thiamna theina le nun hial hlan tu chuanom tak zinga tribal namatangin Tilka Manjli Birsa Munda Laxman Naigle Phulo Jano te chu mingdai to ngai lo turani tuna pheichuan Bhagwan Birsa Munda piancham hi Janjatia Gaurav Divas tia wani in heni hilom thin ani to a nakuma apiancham phaza somnga na lomna a chuan zalena konga namthan harna thlen tupoimo ani nate nasazoka phochhuana remchang ani ang khwale tui du takte u voin August ni sompali hian vibhajan vibi siksha smriti divas man ani a heni hi zalena sual ani nuwa India le Pakistan po chen ani awanga rami puiten harsatna anto nasatak te hriat chhuana atan man ani Independence Day kan urlok zana hian kan ram then thana wanga harsatna tamtak thina hial thleng tele chung ko po thena omte kan shrengani dan pui kan man kum somsari pangana kan loma mani rowin rel ram nitura kan paltlang ol ai lo hle ti kan shia kan dan puin aken ko thudikna in tluklana zalen na le in u nauna kan von him tlat atul ani kumina ram in thlan pui kan neya vot thlak theimi crore somkwa pasari don kan tlinga hei hi thil chin chia tlak khovel omtir atanga vot thlak tamber tum alani khatizat mi pui vot thlak na in thlan pui tluang le fel fai takakal pui thei Election Commission of India an fak tak zet ani tin official te security personnel tele ni sensa hnuaya an na thokte chunga polom thu ka soi ani heti taka ram shwai tu thlan na mi puin kan ti hlotlin na hian khovel ram sanga democracy tha kan ti chak zual sot ani khwale tui mi puite u kum sang ni somni pakhat le sang ni somni pali inkar hian India chu eile bara ram thang duang chak berte zinga atela
cho rwalin kum khata za a paria thangang vel kan ni eile bara mason na chuan mi pui din mun choi kangin below poverty line a cheng mi thanem tak a khai chhuwa pha ani din mun harsa zwala ding mek te tan po sarkar lai puin ma ala mek zela entirnan prime minister garib kalyan ana yojana shipui covid-19 len tran tira kalpui chu chunjum zelania he scheme kal tlang hian mi crore somret vel ration a thlonin andong ani eile bara in todel ram lian pangazinga india atil hi khwale tuite tan in chuanna atlinga top 3 in langkai theiturin ma kan lamek bokani hedin mun kan thlen theina chan hi lo nei tu te le na thok tu te thorim ra ani ba ka ram shwai tu tha kan nei wang ani bok lo nei tu te kan ana data ten be sei khu min eile bar thar chhuwa ko nga na an thoka chu chuan ram chak takin ma son tir ani ma son na rural din ko nga tun hnai hian kan ram athang na sa hlea kong rel kong state in po na kong te ba ka longchol na mun thlengin technology thiam na kong in hong zau taka sarkar lai pui chuan sector sang entirnan semiconductor le artificial intelligence te pason nan theito pin apuya bultran tu te than duan theinan kong azon pui bok india chu investment ti du tan ram thamia achang mega langtlang taka na thokal pui na chuan banking le financial sector a mason na athenti rani hengthil in belbom matanga mason na chuan developed nation a min langkai theidon ani ramchung rual khai le indu sak big na tello mason na chuan india chu khovela din mun poimo achan pha a G20 a president ni na kan chel theina chuan kan ram din mun so ngetin global south a o ngai chan ber kan ni pha ani hedin mun tha kan chan mek na hi khovel ral muan na le mason na turatan man ruwa a kan ram chuan man na tumbok khwale tui du takte u kan dan pui duang tu Dr. B.R. Ambedkar a thusoi poimo tak hi ka shil non du cheu ani chuwa thusoi poimo tak chu hei hi ani kan political democracy hi social democracy ani tel nge turani social democracy thut pha a man ani lo chuan political democracy chu ama in akal rei theilo ti hi ani ele bar thar chhuwa azor le shal konga mai omlova mi zong kan tel theina chuan kan ni tin khosak akhai ruala namle chi sang te mason na thli in min nuai rual ani dan kala in thleina om tur ven na tur ruwa manna thatak ken ko kan thlo patula mi pui tam tak omna le ramzau tak kan ram anga khotlang in cher chhuan na awanga in thlak na om thei tur thil kan pai thlak atul bok political ele bara le khotlang ami pui digna le chanwo hum him chu sarkar lai pui ngai poimo berani a hemia wang hian scheduled caste scheduled tribe le nam nu fual zual te din mun hum hal le choika na tur malak na thanem tak kal pui ani entirnan pradhan mantri samajik uthan evam rojjar adarit jangkalian PM Suraj chuan nam nu fual ten tran pui na sum director andon theina tura ruwa man ani pradhan mantri janjati adivasi niyasa maha abhiyan PM janam ti chu particularly vulnerable tribal group PVTG te din mun choi ka na tura malakna ani bok National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem namaste scheme chuan bolhlole thli then fai na thok tu ten antrisel na atana thalo korthibal le septic tank then fai kutna an tho thin chu khol manga tho ani to na tura malakna ani rural na dik justice ti tongkam hian a huap zau le a chungzinga chuan a huap pani gender justice le climate justice hi kasoi warzwal du ani khotlanga meichia te ni panen inkluk an ni mai lova da asan an ni ma zok ama ro chu noi hnung zok ni na din hun khir tak an lo tuar to ani tuna chuan mi pa te nen digna le chanvo in ang neile an tha ti chaka sarkarin ma alak na hian min tilom hle a meichia te din mun choi kan na tura sarkar lai poin budget sum ada shan po tun kum som chung khan ale thum chuangin apung nge khwale tui du takte u kan ram zalen na kumza thleng tura kum som ni pangal om amrit kal hi tuna kan thalai ten min kai shwai dona
an theina thiam na le phur na te chuan mason na tlang sa nga min kai chho pui nge yang thalai te thluak harwang tha le ril rusuk khlek thar thazok te namzia rang pai bo si lova an thiam na ta hriam sak chu kan thu pui ania hemi ti hlotlin nan hian national education policy chu sangni somni atang khan kalpui tan ni in a hlotlin na po kan mutan mek to ani Prime Minister package nuaya scheme panga te chu thalai crore pali point pakhat velin kumwa chhungin an chhor tangkai theidona heng scheme te hi thalai na zon sakle an skill ta hriam saknana kalpui tur ni in company lian tak tak nuaya kumwa chhungin thalai crore khaten internship an nei don ani India rama hian science le technology chu hriat zauna habaka din mun har sa jok te tran pui the na tur zon na ani tela digital mason na kan siam chua tam tak te chu ramdang ten an enton hial ani hi van thengreng dap chua ko nga po ma kan son thar na sa hle a India in mission chuan na nakuma space flight aka chua masak bertur gaganyaan mission po ngak hlel takin ka thlir ani tun kum som chung hian in fiam na khovela ma kan son tharna sa lebok in fiam na lama ma son na rural din sarkari na ngai poimo na chuan ra tha achwa meka Paris Olympic Games nei zo ta ka ram ai hotel ten theito pan chhuana lom thu ka soya thang thar te a chona atu tharna sa in ka sia cricket huanga T20 World Cup no moi kan doma chess lama po ram mel ti moi tu te kan neya chess huanga bung thar kan kaina ni in kashabok in fiam na huang sang badminton tenisa te po kan thalai ten khovel in fiam na do sana niak an hu chia chhozela heng hlotlin na te hian chuan thar te achau phur tel ni in alang khwale tui du takte u Independence Day lom tura kanin po acha muk lai hian ram ven him na thok tu kan sipai huai sen armed force te ram chung ven him na thok tu kan police le security personnel te za na chibai ka buka judiciary le civil service na thok te ba ka rampon mun sanga ram IO2 official te po chibai ka buka ni tin rampon na Indian te chibai ka buk tel bok kan zawain chung khat kan nia in hlotlin na kan chuang em che u ani ole atop nan khwale tui zong te Independence Day chibai thaber ka bu ka che u kalome jai hind jai